Mbahaye ikaze, aka ni agasobanuye story kuri Aira Media Production, muri kumwe na Aira Pro. Dutangira mu kigo cya kaminuza muri California, aho umusore witwa Abey Sharuma w'umuhanga mu kigo ukorera abandi banyeshuri assignment, gusa akaba ari umusore ubujabiriye umurebeye inyuma uko yambara nuko yitwara. Abakunda umukobwa w'umusitari cyane mu kigo witwa Alisha Machanti. Uyu akaba ari umukobwa ubukunzwe cyane mu kigo, bose baba bamukunda. Abey Sharuma abakunda Alisha Machanti ariko atarabimubwira, yewe ndetse baba bataranaganiraho na rimwe. Muri make Alisha Machanti abatazi Abey Sharuma. Umunsi umwe Alisha Machanti n'inshuti ze baranywa barasinda, maze Alisha Machanti agendera hejuru ku mpera z'ikiraro agendesha amano. Ibi yabikoraga ari kwemeza bagenzi be, biza kurangira aguye mu mazi. Inshuti ze zibura uko zibigenza. Kubw'amahirwe Abey Sharuma aba ari hafi kuko abahoza amaso kuri uwo mukobwa yihebeye. Abey ahita yinaga mu mazi akoga, ubundi agatabara uwo mukobwa, ariko bakagenda nta n'umwe umushimiye. Umunsi ukurikiyeho Abey aza yitwaje ururabo, ari nako yitsamura nk'uwafashwe na ka gripe, akajya kureba wa mukobwa yaraye atabaye. Yahagera agasanga byakomeye. Ise w'umukobwa aba ari kumutonganya bitewe n'ibyaraye bimubayeho, agahita abwira umukobwa we ko bitewe n'imyitwarire ye bagiye guhita bimukira ahandi igitaraganya. Abey ashaka kuvugisha umukobwa, inshuti ze zikamubuza kubera ziba zibona umukobwa atari muri modo nziza. Abey asiga ururabo yarazanye imbere y'umuryango, ubundi akigendera. Agenda yacitse intege, akabona ko urukundo yakunze uwo mukobwa rudashoboka, ndetse agafata icyemezo cyo kumwikuramo. Hashize imyaka 7 Abey Sharuma aba abana na papa we, babyukira rimwe, bitwara kimwe, umwe ibyo akoze n'undi ari byo akora, cyangwa bakuzuzanya. Abey abwira ise ko hari umushoramari bagiye guhura akamumurikira proje ye ya software aba yarakoze. Papa we akamwifuriza amahirwe masa. Abey ahura n'uwo mushoramari akamumurikira iyo software aba yarakoze nk'umuntu w'umuhanga mu bijyanye na computer. Umushoramari arayishima, akamubwira ko yamuha original y'iyo proje akayitwara akayisuzuma mu gihe ibiganiro byo kumvikana cyangwa se negociation bigikomeje. Abey abitekerezaho, akaka umwanya uwo mushoramari uba wamubwiye ko yitwa Siddharth Singh, ubundi akajya ku ruhande agahamagara papa we. Nta kintu Abey aba akora atabanje kugisha inama papa we. Ayibwira papa we akamubuza, akamubwira ati ntumuhe original y'iyo software diru itararangira. Abey araza abwira Siddharth Singh ko original bitakunda, ahubwo ari bamuhaye kopi yayo. Umushoramari arabyanga akigendera. Abey ajya kumurika proje ye mu yindi sosiyete. Mu gihe ari gupresenta bakongorerana, abo aba yaje gupresenta iyo proje batangira kongorerana, bagahita bamubwira ko hari indi sosiyete igiye gushira hanze software isa neza nk'iyi. Abey biramutungura, akababaza izina ry'iyo sosiyete, bakamubwira ko yitwa Pinnacle Software, akaba ari company cyangwa se sosiyete yo muri Singapore. Abey Sharuma abitekerezaho, yareba muri computer ye
yitonze akibuka ko igihe asiga wa mushoramari yicaye iruhande rwa mashine ye agiye guhamagara papa we, bishoboka yuko uwo mugabo yaba yarahise ashyiramo furashe akayimwiba mu ibanga rikomeye. Abeyi ahita ajya muri Singapore. Ajya muri Singapore kureba ko yagaruza software yibwe. Ahita yihuta kugira ngo itaza kuza kujya hanze yitiriwe undi muntu utarayikoze. Agera aho iyo sosiyete ikorera, yabaza uwitwa Siddharth Singh agasanga uwo muntu batamuzi, nta mukozi bagira witwa gutyo. Abeyi ajya hanze akabiganiriza papa we, yabuze icyo gukora, yataye umutwe, byamucanze. Papa we akamubwira ko nafunga amaso akinjiza umwuka agatekereza ibintu byiza, urugero nka computer zimuzengurutse zimukikije, araza kumera neza. Abeyi akamubwira ati wivuga computer gusa, ahubwo reka ntekereze na Risha Marchant nawe andi hafi. Aha Abeyi abagikunda Risha Marchant nyuma y'imyaka 7 yose ishize, kumwikuramo biba byaramunaniye. Abeyi afungura amaso koko agahita abona Risha Marchant imbere ye. Papa we yabyumva akagira ngo ari kurota, akamubwira ati niba uri kumubona ari gukora iki? Abeyi ati yinjiye hamwe ya sosiyete ikorera. Papa we akamubwira ati ngaho mukurikire ugende uzane iyo software yawe yibwe. Abeyi aramukurikira agasanga aho yaragiye kubariza Risha Marchant ari we ukoreramo. Ahita ahamagara papa we akamubwira ko aho yakabarije asanzemo wa mukobwa yihebeye. Isa akamubwira ati reka gucika intege, wiva ku izima. Abeyi acunga Risha Marchant atashye akamwomeka. Yagera iwe Risha Marchant agasanga induru mu rugo. Umukozi n'umwana baba bananiranywe. Umukozi wo mu rugo abwira Risha Marchant ko yigendeye atashobora imyitwarire y'uwo mwana. Risha yinginga umukozi akamwereka ko amukeneye kuko aba ari umudivorce kandi aba akeneye uwita ku mwana we ndetse n'urugo mu gihe yagiye mu kazi. Umukozi aranga akigendera, ariko ibyo byose biba Abeyi yari ari guhengereza abireba. Risha Marchant ahita ahamagara ikigo cyangwa se sosiyete ihuza abakozi bo mu rugo n'abakoresha ngo bamushakire undi mukozi. Bakamuhererekanya basa nk'abadashaka kumwumva kubera baba bamaze kumuha abakozi benshi. Bamaze kumuha abakozi bajya muri 5 mu gihe cy'amezi 3, bose bagahita bigendera kubera umukobwa we witwa Tanya Marchant uba udashobotse. Bageraho bagapfa kumwemerera ko bari bumwoherereze umukozi, ariko ari bube ari we wa nyuma, nta wundi bazongera kumuha. Risha Marchant arishima, yamara gukupa bakisubira bakajya inama yuko nta wundi mukozi bamwoherereza kubera ko bihora bibatera stress. Abeyi Sharma aba ari hanze ari kwitoza uko ari busuhuze Risha Marchant. Ahita komanga. Risha Marchant akagira ngo ni wa mukozi wo mu rugo bamwoherereje. Arakingura agatungurwa asanze ari umugabo yari azi ko bohereje umukozi w'umugore. Ariko ntago bitindaho, ahita amuha karibu, akamubwira ko asubiye mu kazi agomba kwita kuri Tanya ndetse no ku rugo, yataha nimugoroba akaza kuza kureba niba akazi yagakoze neza, niba ashoboye akazi.
Abeyi ashaka kuvuga ikimugenza akamwima umwanya, bikarangira asigaye mu rugo nk'umukozi. Tania atangira kumwakira amwiyenzaho. Abeyi akamubwira ngo icyiza ni uko bakwibera inshuti ntamufate nk'umwanzi. Tania afata telefone akabwira Abeyi ati nk'ubu mpamagaye polisi nkavuga ko umuhohoteye bakwizera ndi hagati yacu. Abeyi asaba imbabazi Tania akamubwira ko ari bukore buri kimwe cyose amubwiye ariko babe inshuti. Tania ahita atangira gukoresha Abeyi ibyo ashaka. Imyenda ye, ipantaro n'ishati aba yambaye bakabicagagura, akamusiga ibirange mu maso, agatangira gukoropa. Aho arangije Tania akahamena ji ngo yongere ahasubiremo. Amukorera homework, byagera ku bijyanye no kwiga gucuranga piano. Tania akavuga ko adakunda piano ahubwo akunda gitari. Aisha Machanti arataha agasanga ibintu iwe byadogereye, akihanganisha Abeyi bitewe n'ukuntu amusanga ameze. Akabwira Tania ko ibyo yakoze ari bibi bidakwiye. Abeyi agiye gutaha, Aisha Machanti amubwira ko yakwihangana akamubera umukozi, ko umushahara awukuba 2, yabona atabyumva akawukuba 3, yabona nabyo atari kubyumva akamukoraho akamwinginga. Birangira Abeyi yemeye kuba umukozi wo mu rugo. Abeyi ari kugaruka mu kazi abona aho bacuruza gitari, akibuka ko Tania ayikunda akayimugurira. Arayizana, Tania akishima, guhera ubwo bakaba inshuti. Aisha nawe biramushimisha kubona abashije kubona umukozi uhuza n'umwana we. Umunsi ukurikiyeho Aisha Machanti yakira wa mugabo wibye software ya Abeyi. Aba aje muri negociation n'iyo sosiyete kugira ngo babone gushyira hanze iyo software. Aha uyu mugabo aba yitwa Varun Sanghvi, aho kuba Siddharth Singh nk'uko yari yarabibwiye Abeyi. Barumvikana bakemeranya ko iyo sosiyete ishyira hanze iyo software igakoreshwa, bakajya bamuha 20% by'inyungu izajya ivamo. Varun atangira gutereta Aisha Machanti. Umunsi umwe abakozi bakorana na Aisha Machanti baramusura ndetse na boss we. Aisha Machanti asaba Abeyi gutegura neza akakira abashyitsi, ndetse ko akunda ibiryo by'Abatayilandi. Abeyi ahita ajya kugura ibyo biryo akabizana nka takeaway kuko abatashobora kubiteka. Abashyitsi baraza, yareba neza akabona harimo wa mugabo wamwibiye software. Atekereza ukuntu ari bubakire ntamubone. Yiga imitwe yo kujya azana ibiryo kinyuma ku buryo Varun ataza kumumenya. Ubundi agerageza kuza yikinze isahane mu maso, ubundi yabona ibyo agiye kujyana ari byinshi. Varun ashobora kumubona akamumenya, ahita ahamagara telefone yaho yo mu rugo itagendanwa. Aisha Machanti akitaba iyo telefone, bakamubwira ko bakeneye Varun kuri telefone byihutirwa. Varun yajya kwitaba, Abeyi agahita azana ibiryo vuba ataragaruka. Babaza akadeseri, akazana shokora ariko yisize indi shokora mu maso yiyoberanyije kugira ngo batamumenya. Baraseka cyane. Ibyo byose aba yagiye akora birangira abyitiriye umuco w'Abatayilandi kugira ngo yikure mu isoni, akajya avuga ati
ni Thai tradition. Abashyitsi barataha ariko bagataha bumiwe bose, imvuga ari imwe, ari Thai tradition. Abandi bashyitsi barataha ariko Varun agasigara akaganiriza Alisha Marchand. Aha uba ubona ko hagati yabo hatangiye kuzamo akantu. Abeyi biramurakaza agatangira koza ibyombo mu buryo bubasakuriza. Varun abaza Alisha Marchand impamvu uwo mukozi agihari. Alisha ajya kumubwira ngo atahe, bisa nko kumwirukana kubera yabangamye. Abeyi arasohoka akabitekerezaho ati uriya mutipe antware software yanjye agerekeho no kuntwara umugore. Ahita agenda agacana akantu kameze nk'akaburike akegereza smoke detector, bigasa nkaho ari inkongi y'umuriro igiye kuba. Inzu ya Alisha Marchand ifite ubwirinzi bwo guhita hameneka amazi mu nzu bagahita batoha. Varun ahita ataha, Abeyi akishima cyane. Bukeye bwaho Abeyi aba yamaze kumenya ko uwiyise Siddharth Singh ari we Varun Sanghvi. Ahita ajya kumureba. Varun yamubona agatungurwa akamubaza ikimugenza. Abeyi amubwira ko ashaka software ye yamwibye. Varun amubwira ko muri iyi si habaho abantu babiri, abakora ikintu n'abakigurisha. Rero ko ibyo kumusubiza software bitashoboka, icyakora ko yamuha ubufasha bw'amafaranga agasubira mu Buhinde. Amusinyira sheke y'amadolari 50,000. Aya akaba ari amafaranga asaga miliyoni 70 z'amanyarwanda. Ariko Abeyi aya mafaranga, iyi sheke arayanga. Amusinyiye akamubwira ko ashaka ko amusubiza software ye cyangwa akazamusebya isi yose ikabona ko ari umujura, kandi ko icya mbere ari mu mutwe. Varun arabyanga, Abeyi akigendera. Abeyi ajya gusaba akazi ka maintenance cyangwa se kujya akora computer zapfuye muri ya sosiyete. Ubundi agakora ibishoboka byose akinjira muri server room akagira utuntu yikorera muri ya software ye yakoze bendaga gushira hanze, ubundi akisohokera. Tania aba yararabutswe ko Abeyi akunda mama we Alisha Marchand. Bakabiganiraho, akabwira Abeyi ko agiye kumukorera umuti akajya kurara ku nshuti ye, kugira ngo Abeyi na Alisha baze kuba bari mu rugo bonyine babashe kuganira. Tania aragenda, Alisha na Abeyi bakaza kuganira. Alisha abaza Abeyi impamvu atagiye kwirira isi hanze aha agatembera akareba abakobwa beza ba Singapore. Abeyi amubwira ko ibyo atari utuntu twe, ndetse kandi ko abo bakobwa beza avuze batanamwemera, cyane ko iby'ubu abantu bagendera ku bwiza n'imyambarire bigaragara inyuma. Alisha Marchand arabihakana, akavuga ko n'ubwenge, imico n'imyitwarire y'umuntu nabyo abantu babigenderaho bagakundana. Rubura gica bagatega, ahangaha barabetinga. Abeyi yambika igipira, ikabutura na rinete Alisha Marchand ku buryo agaragara nk'ujabiriye. Bajya ku muhanda, Abeyi akabwira Alisha Marchand ko nagira umusore yaka nimero ya telefone akazimuha yambaye gutyo araba amutsinze. Alisha Marchand arazihiga ku basore bagiye batandukanye.
ariko birangira abuze n'umwe wazimuha, ahubwo bakajya bamuhunga. Aisha Marchant aratsindwa, agasanga abantu b'ubu birebera ku bigaragara inyuma. Bari gutaha, Abeyi abona ahantu hari za kompiyuta akaharangarira, agatangira gusobanurira Aisha Marchant uburyo izo kompiyuta zikoramo. Aisha akamubwira ati ubanza ukunda kompiyuta cyane. Abeyi akamusubiza ati yego rwose nirwo rukundo rwanjye rwa kabiri. Aisha Marchant aratangara akavuga ati mu rukundo rwa kabiri. Abeyi atarasubiza neza ibyo aba yibajije, Varun ahita ahamagara Aisha Marchant ngo bajye gusangira. Ariko ahangaha Aisha Marchant ahakanira Varun, akamubwira ko ari kumwe n'inshuti ye, akahita abwira Abeyi ahubwo akariwe bajya gusangira coffee. Umunsi ukurikiyeho ku kigo aho Tania yiga baba bafite ikirori. Tania aba ari umwe mu bazakina imikino muri icyo kirori. Abeyi yigisha Tania na bagenzi be story bazakinaho umukino. Abeyi, Sharma na Aisha Marchant baza gusangira coffee bakaganira. Aisha abaza Abeyi iby'urukundo rwe rwa mbere, kuko abaherutse kumubwira yuko kompiyuta ari urukundo rwe rwa kabiri. Abeyi amubwira ko hari umukobwa yakunze imyaka 7 ishize ndetse n'ubu ko akimukunda, ariko igitangaje nuko uwo mukobwa atabizi ndetse atanazi uwo musore. Aisha aratungurwa cyane, akumva urwo rukundo rutabaho kuko we baba bakunze kumutenguha mu rukundo. Amubaza aho uwo mukobwa ari, akamusubiza muri blague ariko ikubiyemo ukuri, ati wasanga uwo mukobwa yicaye ahantu ari kunywa coffee ari kumwe n'umutipe w'umuhombyi. Abivuga nka blague ariko mu by'ukuri ni nkaho abari kumubwiriramo, amubwira ko bari kumwe ariko akaba atabizi. Bariganirira, Abeyi agiye kubwiza ukuri Aisha, umuntu ahita akomanga. Yakomanga bagasanga ni Varun. Varun arinjira agasanga Abeyi muri salo, agatungurwa. Aisha Marchant atungurwa no gusanga Abeyi na Varun baziranye. Aisha abwira Varun ko Abeyi ari umukozi wabo wo mu rugo. Varun agahita yitanguranwa, akabwira Aisha Marchant ko Abeyi ari igisambo kimaze iminsi kimwirukaho kuva mu Buhinde ngo kimwibe software ye. Abeyi ashaka kwisobanura ariko akamwima umwanya. Aisha Marchant nyuma yo gusanga Abeyi ubusanzwe atari umukozi wo mu rugo, agasanga yaramubeshye, ahita amwirukana. Bukeye bwaho Aisha Marchant yitabira cya kirori cyo ku ishuri aho Tania yiga. Tania na bagenzi be bakina umukino neza neza usa nka story ya Abeyi na Aisha Marchant. Ukuntu umusore w'umujangweri yakunze umukobwa ukunzwe cyane mu kigo ntabashe kubimubwira. Umunsi umwe akajya ku kiraro, yagwa mu mazi, umusore akamutabara. Bugacya uwo musore asiga indabyo ku rugi, umukobwa ntamenye uwamutabaye uwo ari we. Aisha Marchant abitekerezaho, akanibuka ko Abeyi yamubwiye ko amaze imyaka 7 akunda umukobwa, ariko umukobwa akaba atabizi. Aisha Marchant abaza Tania aho iyo story yayikuye. Tania akamubwira yuko Abeyi ari we wayibabwiye iyo story. Aisha Marchant ahita amenya ko ari we yakunze, ntiyabimubwira. Aisha Marchant asanga yakoze ikosa
yo kutizera Abeyi akahita amwirukana byihuse. Alisha Marchant ahita atangira gushaka Abeyi Sharma. Ajya ahantu hari kompiyuta nyinshi kuko azi neza ko Abeyi azikunda. Ahantu nk'aho aba abizi neza yuko ariho Abeyi akunda kuba ari. Areba manager waho ngo atambutse itangazo. Asaba imbabazi Abeyi Sharma. Akamubwira yuko yamenye neza ko ariwe mukobwa yakunze imyaka 7 yose ishize. Ubundi Abeyi Sharma n'ubundi aba ari kumukurikira, ubundi akahita aza bakiyunga. Igikorwa cyo gushira hanze ya software kiba cyatangiye. Varuni imbere y'itangazamakuru yatangira kwerekana iyo software ku mugaragaro, agatungurwa no kubona imusaba gushiramo password. Agerageza guhimba password bikanga, agakomeza inshuro nyinshi bikamwangira. Software yanga gufunguka. Boss w'iyo sosiyete n'abanyamakuru baje bikabacanga. Alisha Marchant ahita azana na Tania. Boss akabaza Alisha Marchant aho yahoze kandi ariwe icyo gikorwa wari urigifite mu nshingano. Abwira boss ko agiye kugikemura icyo kibazo, kagiye kwita agikemura. Alisha Marchant yigiza ku ruhande Varun Sanghvi. Akabwira bitabiriye bose n'abari gukurikirana icyo gikorwa ko impamvu software yanze gufunguka ari uko Varuni atariwe nyirayo, atariwe wayikoze. Ahita ahikaze kuri stage Abeyi Sharma nka nyiri software. Boss biramutungura. Varuni agatangira kuburana. Abeyi abwira Varuni ko ikigaragaza ko software atariye kiri imbere ye. Ati ngaho niba ari yawe shiramo password maze software ifunguke utangire uyikoreshe. Varuni biramunanira. Boss akabwira Alisha Marchant na Abeyi ko bamubwira password akayishyiramo kuko itangazamakuru riba ryahagurutse, inkuru yashyushye. Alisha Marchant abanza kubwira boss we ko mbere yo kumuha password abasezeranya ko ibyo bari bemereye Varuni ari byo bigomba guhabwa Abeyi Sharma, nta kintu na kimwe kigabanyutseho. Boss arabyemera. Alisha Marchant abaza Abeyi password maze Abeyi akamusubiza ko ayizi. Alisha Marchant biramucanga kuko we abazi ko atayizi. Ariko Alisha akomeza kubitekerezaho, akibitekerezaho boss akahita amuhamagara. Ati Alisha Marchant. Agahamagara Alisha amubaza password. Yakomeza kumuhamagara Alisha inshuro nyinshi, Alisha akabitekerezaho, akabwira boss we ati ibyo uri guhamagara niyo password. Password ni iyo ngiyo rwose. Abeyi aba yarakoresheje izina rya Alisha nka password barishyiramo software igafunguka. Abeyi na Alisha Marchant barishima, agahita amubwira ko amukunda nyuma y'imyaka 7 yose. Na Tania akahita aza akabahobera, urukundo rwabo rugahera aho ngaho, ubundi filime ikaba yacu irangiriye ahangaha. Ndabashimiye ko twabanye. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe kuri Ayra Media Production, tujye tubana mu nkuru nk'izi ngizi umunsi ku munsi. Ciao ciao.